Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho muherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kuri mwe rudende ibashyikiriza amakuru atosoye abarebana n'umutekano politike ubuzima bwa munsi bw'abene gihugu ndetse n'amakuru yo ku rwego mpuzamakungu akaba ari amakuru agezweho ngaha ku mugoroba wo kuri uyu munsi wa kane w'indwi ni kwigenekerezo 26 ruheshi umwaka wa 2025 aho tujye kugaruka ku makuru akomakomeye agezweho mu karere by'umwihariko turaza kwibanda cyane mu makuru ajyanye n'ububanyi n'amakungu ndetse n'umutekano aho turibuze kwabwira ko kuri ubu ngubu Uburundi buri n'iteka ndetse n'ishimwe nyuma y'uko bakiri intasi karundura yaturutse ku butaka bwa Uganda aho byitezwe ndetse ari akanyamuneza ku ntwazangabo yaba izikora muri service nationale de renseignement ndetse n'izikora mu zindi nzego zitandukanye bitewe n'inyungu bagiye kubona mu bijyanye na technique de renseignement militaire stratégie et opérationnelle ndetse na analyse géopolitique et la opération philologique kandi birateganywa ko bazungukira ubumenyi buhambaye mu bijyanye na cybersécurité et surveillance électronique ndetse na méthode de contre-espionnage cyangwa se contre-ingérence ndetse na collaboration inter-agence entre CNR, police judiciaire et armée. Kabarara amakuru akomeye tugiye kugaruka mu buryo burambuye. Turaza kandi kujya mu gisagara cya Uvira aha nimbuseruko bwa Repubulika Iharanira Kwikukira kwa Kongo. Turababwira ko abazarendo bashyinguye witwa General Rukemata aho yashyinguye Uvira nyuma yo gupfira mu bitaro bya Gasenga. Yaramarira menshi ku bazarendo. Turibuse kandi kwabwira imirwano ikomeye yewe yo ku rwego rwo hejuru eri guza igisirikare cya Uganda UPDF ndetse n'umutwe wa Zarendo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Biro bikaba bikurikira amagambo akomeye aherutse gutangazwa na General Ken Rugabamuhozi. Turinjira tubabwire byinshi biri kuba, turaza kandi kubabwira byinshi kubiri gutangazwa bijyanye n'ibihembo bidasanzwe byahayewe ingabo z'u Rwanda ndetse izi ngabo zikaba rero abasoda b'u Rwanda bambitswe imidari. Turaza rero kureba uko byagenze. Turibuze kandi kubabwira amakuru akomeye ari kuvugwa muri politike aho Jean-Jacques Wondo wamaze amezi 8 afunzwe n'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo yabwiye inteko nshinga amategeko y'umuryango umwe bw'uburayi ko yiyumviye umusirikare yigamba kwica batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Kisekedi. Turaza kwinjiraho navyo tubisasangure tubabwira uko bimeze mu makuru avugwa mu makungu. Turababwira ko abaturage bare Karungu mu mihanda mu gihugu cya Kenya. Ibi rero bikaba bikomeje kugenda bigaragara imyivurumbagatanyo ntangere. Rero ni muze tubane ngaha kuri page ikomeye y'amakuru ufyonde sabone. Reka duhere kubijyanye n'ubutasi aho igisirikare cy'u Burundi kiri kwiruhutsa bitewe nuko cyakiri intasi ikomeye. Ibi ni biri gukorwa mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba bacungera imbibi z'igihugu ndetse na mu mahanga habashe kuba hamenyekana amakuru y'ibitegurirwayo ku mugambi utari mwiza ushobora gutegurirwa igihugu ciza cy'u Burundi. Reka tujye mu buryo burambuye turambure iyi nkuru mu buryo buramvuye. Ni Bujumbura ni mugerero ibihugu by'ibituranyi birimo Burundi na Uganda bikomeje kongera imbaraga mu bufatanye mu bijyanye n'umutekano mu karere. Igisirikare cy'u Burundi kishimiye intambwe nshya yatewe binyuze mu kwakira General Major James Birungi nk'intasi nshya y'igisirikare attaché de défense militaire y'igihugu cya Uganda. Akaba yasimbuye Brigadier Simon Ochayani wari usamaze kurangiza manda ye muri Bujumbura. Uyu musirikare mukuru wigeze kuyobora Mountain Infantry Division ya UPDF no kuba chef de intelligence et sécurité de la défense azanye ubunararibonye bukomeye mu bijyanye n'ubutasi bwa gisirikare no guhuza ibikorwa by'umutekano kubwe mu basirikare bakuru b'u Burundi. Aya ni amahirwe adasanzwe yo kwagura ubushobozi bw'u Burundi mu rwego rw'ubutasi no guhuza ibikorwa n'inzego mpuzamahanga zishinzwe iperereza ndetse n'itumanaho nk'uko bizatangajwe n'abayobozi mu ngabo z'u Burundi. Kwakira attaché
militaire de haut niveau. Nk'uyo ni ibikorwa bikomeye mu bijyanye n'imikoranire y'ibikorwa by'ubutasi n'intambara zishingiye ku makuru y'iperereza n'inyungu zikomeye ku mikorere ya Service National de Renseignement. Ibi bikaba biza gukomeza inshingano zivugurura CNR ziyatangijwe muri 2007 binyuze mu mushinga witwaga BPBF cyangwa se Peace Building Fund ku bufatanye na UNDP ndetse na BNUB. Uyu mushinga wari ugamije ndetse ufite intego yuko CNR igira uruhare mu kugaragaza uruhare mu mahoro, umutekano, iterambere ry'igihugu mu gihe yubahirizaga etat de droit n'uburenganzira bwa muntu. Mu magambo ya General Major Adolphe Nshimiyimana wayoboraga CNR mu gihe cyo gushyira mu bikorwa uwo mushinga yari yagize ati nous saluons que la relation entre les CNR et les populations soit améliorée afin de rendre compatible l'impératif de la sécurité nationale avec le droit de l'homme. Akaba yaragaragazaga ko ashyigikiye gahunda zose zijyanye no gukorana na CNR igakorana mu bikorwa byose n'abaturage. Ibi akaba ari ibintu kuri ngo bivugwa ko bigomba kuba bizashyirwa mu bikorwa mu maguru mashya. Bikaba ari ibintu rero kuri ubu ngubu bigaragara ko bikenewe cyane. Mu by'ukuri rero aya magambo ye tutagize icyo duhindura mu Kirundi aragira ati turashaka ko umubano uri hagati ya CNR n'abenegihugu utera imbere kugira ngo umutekano nga mu gihugu uzwe n'uburenganzira bwa muntu. Nibyo icyo gihe uyu mujenerali yatangaje. Ni mu gihe rero ubufatanye bugamije kunoza ubutasi byitezwe kuri uyu General Bulungi. Intumwa za gisirikare za Uganda zabwiye itangazamakuru ko kimwe mu byo Major uyu General Major Bulungi azitaho harimo guhuza ibikorwa byo guhugura no gutanga amahugurwa ku basirikare b'u Burundi by'umwihariko mu bijyanye n'ibikorwa by'ubutasi, ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse n'isesengura ry'ibimenyetso byaha bikomeye. Bamwe mu basirikare b'u Burundi biteganywe ko bazigishwa harimo ikoranabuhanga bazigishwa ririmo les techniques de renseignement militaire stratégique et opérationnel, analyse géopolitique et opération philologique, la cybersécurité et surveillance électronique, la méthode de contre-espionnage, chasse contre injurés ndetse na coalition entre agences entre CNR, police judiciaire et armée. Umwe mu bayobozi ba CNR utifuje ko amazina ye ajya mu itangazamakuru yagize ati twizeye ko ubunararibonye bwa General Birungi cyane cyane mu bijyanye na renseignement de terrain no guhuza ibikorwa by'inzego z'umutekano bizatuma tubasha guhanga udushya mu mikorere ya CNR ndetse no gukomeza gutera intambwe mu rwego rw'ubunyamwuga. Kuva gahunda y'ubufatanye n'umuryango w'abibumbye yatangira, CNR imaze kugera mu bihe by'ingenzi, aho rero yakiriye aba agence 134 mu murongo ngenderwaho wa technology ushyikirijwe. Bikaba rero ari ibintu byakozwe hakozwe kandi tradition Kirundi. Amahugurwa yose yakozwe mu buryo ababasha kumva ndetse no gusobanukirwa mu rurimi rwabo kavukire. Hari kandi rehabilitation y'inyubako za CNR, harimo salle de formation ya kijyambere yifashishwe mu guhugura abakozi. Hashyizwe kandi plan stratégique de développement yashyizweho ndetse izakomeza kugeza muri 2030. Urwego rw'akarere ibikorwa bya CNR ntibigarukira mu gihugu imbere gusa. Hashyizwe imbaraga mu gukurikirana imitwe ya Red Tabara, FNL ndetse na ADF hifashishije ubufatanye n'inzego z'ubutasi za Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Rwanda. General Birungi ategerejwe gutanga raporo d'analyse tactique et stratégie ku mikorere ya ADF ndetse no gushimangira uburyo operation Shuja irushaho kuba ingirakamaro ku mpande zose kandi bigatanga umusaruro. Ni mu gihe kandi zimpinduka zikozwe kandi zigiye kuba zazana ibyo benshi bari biteze mu Burundi. Izi mpinduka ni igice cy'icyerekezo cya CNR moderne et professionnel et prosétisé des droits de l'homme. Umuyobozi wa CNR akaba rero yaravuze ko ibi bizagenda bigira uruhare rukomeye mu kuba akazi kakorwa neza ndetse bigatanga umusaruro ukomeye. Reka twinjire muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tubabwira imirwano ikomeye
igisirikare cya Uganda ndetse n'umutwe wa Wazalendo. Amakuru dufite kugeza ubu aravuga ko ingabo za Uganda kuri uyu munsi wa kane w'indwi kwigenekerezo 26 ruheshi zaramutse zirasana bikomeye n'inyeshyamba zo mu mutwe wa Mai Mai witwaje intwaro usanzwe ukorana na Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse wahawe icyubahiro bikomeye. Iyi mirwano y'impande zombi kaba yaramukiye mu bice by'ahitwa Vuyinga, ahitwa Mubambi ndetse no mu bice bitandukanye vya Sheferi ahitwa Bashwahaga iherereye muri teritwari ya Rubero mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Abaturage bo muri turiya duce ndetse n'abayobozi bemeza ko iriya mirwano yatumye ubuzima busa naho buhagaze. Umuturage wavuganye n'ikinyamakuru Actualité PSD yagize ati mu masaha 11 z'igitondo twumvisha amasasu menshi hano ahegereye Kalundu ku mugezi wa Mususa, aho niho kurasana byatangiriye bikomereza mu misozi yahitwa Muhoro. Ubu turi muri Viyunga, abanyeshuri bamaze gutaha ndetse amaduka menshi ntigeze afungura. Uyu muturage yunzemo kwiriya mirwano yumvikanye mu rusasu rw'imbunda ziremereye ibyatumye igikuba gicika mu baturage. Kugeza ku gicamunsi cyo kuri uyu munsi wa kane ku Muyingamo imirwano yari ikomeye hagati y'impande zose nyuma y'uko Mai Mai zifashe icyemezo cyo kwiyagaraho ndetse no kurwana. UPDF iramutse irasana n'uriya mutwe mu gihe umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Ken Rugaba Muhozi yarukaga guteguza ko Wazalendo zigomba kugabwaho ibitero. Yanditse ku rubuga rwa X agira ati Wazalendo rwose ni umutwe ugambiriye ikibi, ingabo zihuriweho za UPDF na FARDC zizabagabo ibiteraho muri hose. General Ken Rugaba Muhozi akaba yaruka Kinshasa aho yahuriye na Kisekedi Chilombo, akaba yarashinje Wazalendo ko zikomeje kugenda ziteza ibibazo bikomeye abaturage. Bikaba rero bidashidikanywa ko uyu mugabo ariwe watanze itegeko rikomeye ryo kurasisa Wazalendo zose muri ibi bice. Reka tunyarukire Uvira tubabwira amakuru ahari, aho General Rukemata yashyinguwe Uvira nyuma yo gupfira mu bitaro bya Kasenga. Umwe mu bayobozi bakuru bari bazwi mu itsinda rizwi ku izina rya Wazalendo yashyinguwe kuri uyu wa kane ku igenekerezo 26 ruheshi umwaka wa 2025 ku irimbi ryitwa Hazuri hafi ya Institut Kitundi riherereye mu gace ka Kasenga mu mujyi wa Uvira. Umuhango wo kumushyingura wabaye ku isasa zitazamanwa witabirwa n'inshuti ze, abo bari bafatanye urugamba n'abandi barimo mu muryango we. Abari baraho batangaje ko umuhango waranzwe n'amarangamutima menshi bitewe nuko yari umwe mu bayobozi bakomeye muri iri tsinda rya Wazalendo. Rukemata yapfuye nyuma yo gukomereka bikomeye mu mirwano bivugwa ko yahuje impande zitandukanye zirimo imitwe yitwaje intwaro harimo Twirwaneho Wazalendo FDLR, bikaba byarabereye mu bice bya Rurambo mu misozi ya Uvira. Amakuru atangwa n'abakurikiranira hafi ibibera muri ako gace avuga ko imirwano yabaye mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatandatu, aho Rukemata yakomeretse agakomereka ku rugamba nyuma akaza kwitaba Imana ari mu bitaro bya Kasenga. Itangazo ryashyizwe ahagaragara n'abari bafatanyije nawe ibikorwa bya gisirikare n'uyu nyakwigendera arasobanura ko amaziko ye yari yarabitswe igihe guverineri w'intara atarahari, ariko nyuma yo kugaruka kwe umuhango wo kumushyingura wahise utangura. Urupfu ruje rukurikira urw'abandi bayobozi babarwa muri Wazalendo barimo General Mutetezi bivugwa ko yishwe mu mvururu zabaye hagati muri bo ndetse n'abandi babiri bapfuye mu kwezi kumwe, harimo rero umwe wahitanwe n'imirwano yabereye ahitwa Mikenke. Bamwe mu bakurikiranira hafi uko imitwe yitwaje intwaro ikorana ndetse ikorera mu ntara Kivu y'Amajyepfo baragaragaza ko akunze kuba akajagari mu myanya y'ubuyobozi, aho abantu bayobora utu duce duto tw'abarwanyi bakomeza kugenda bihimba amazina y'abajenerali. Ni mu gihe kandi bikomeje kugenda bigaragara ko ibiri kuba ndetse n'ibiri gutegurwa byose ari ibihungabanya umutekano, kuko benshi mu babikurikirana bavuga ko nta cyiza babibonamo. Bavuga ko kandi nta n'igisubizo bizana ku mutekano kuko bizagiye bihungabanya byinshi. Reka dukomeze page y'amakuru yacu tujya ku ngingo ikomeye irebana na politike. Yitwa Jean-Jacques Wondo
umaze amezi 8 afunzwe n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabwiye inteko nshingamategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi Union Européenne ko yiyumviye umusirikare wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yigamba kwica batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi wondo ufite ubwene gihugu bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubwo birigi ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa 5 2024 yatawe muri yombi n'abakozi b'urwego rwa gisirikare rushinzwe iperereza DEMIAP akekwaho uruhare mu bikorwa byo guhirika ubutegetsi bwa Tshisekedi. Ibi ni ibikorwa byari byageragejwe ku itariki 19 z'ukwezi kwa 5 2024. Icyo gihe wondo usanzwe ari inzobere n'umushakashatsi mu bya gisirikare yatawe muri yombi mu gihe yari umujyanama mu mavugurura y'urwego rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rushinzwe iperereza Agence Nationale de Renseignement. Mu kwezi kwa 2 uyu mwaka wa 2025 yarafunguwe nyuma y'igitutu ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwashyizwe na leta y'Ububirigi n'inteko ya Union Européenne kuko yari iherutse gutora umwanzuro usaba ko arekurwa agasubira i Buruseli. Yari yarakatiwe igihano cy'urupfu ariko we ashimangira ko arengana. Kwigenekerezo 25 ruheshi umwaka wa 2025 ubwo wondo yari imbere y'abagize inteko ya Union Européenne yashimangiye ko yakatiwe igihano cy'urupfu nyamara nta bimenyetso bigaragaza ko yagize uruhare mu bikorwa byo guhirika ubutegetsi bwa Tshisekedi Chilombo nubwo byaje gupfuba. Wondo wambaye ishati ijya gusa n'impuzankano y'imfungwa zo muri gereza ya gisirikare ya Ndoro yafungiwemo yagaragaje ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri kurohama bitewe nuko ubutabera bwifashishwa nk'igikoresho cyo gukandamiza ikiremwa muntu. Yagize ati ubutabera bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo burarembye, sinjye njyenyine ubivuze kuko na Perezida Felix Antoine Tshisekedi yarabyivugiye. Gukoresha ubutabera mu nyungu za politike ni ikintu gisanzwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umukuru w'igihugu areka abantu bakivanga bakavuga byeruye ku mikorere y'ubutabera. Yakomeje agira ati by'umwihariko mu butabera bwa gisirikare mbere yuko abacamanza bafata icyemezo babanza kuvugisha abayobozi bo muri urwo rwego batazagira uruhare mu rubanza, nabo bakavugisha abayobozi bo mu rwego rwa politike kugira ngo babahe amabwiriza. Uyu wondo asobanura ko mu gihe yari afungiwe muri kasho y'urwego rw'igisirikare rushinzwe iperereza urupfu rwari rumwegereye kuko yabonye imfungwa ngenzi ye yicwa. Umusirikare amubwira ko abicwa ari abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Amagambo arimo ikiniga wondo yagize ati nabonye urupfu imbere yanjye, numvisha amagambo yavuzwe n'umusirikare muri kasho y'ibanga ya DEMIAP ubwo nabonaga umuntu apfiramo ajugunywa nk'inyamaswa. Uwo musirikare avuga uti aba n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi na Tshisekedi. Ni mu gihe mu mpera z'umwaka wa 2023 Perezida wa DEMIAP ndetse n'abakozi ba DEMIAP bataye muri yombi Colonel Musuku wabaga mu mutwe w'ingabo zirinda umukuru w'igihugu GR. Kuva ubwo umuryango we ntiwongeye kumucirgera. Wondo yavuze ko yabonye Colonel Musuku asamba ariko abura uko amutabara. Ati muri kasho ya DEMIAP nabonye uburibwe Colonel Musuku yanyuzemo muri uko mbigenza aho uyu Colonel afungiwe yari yegereyeho mfungiwe yapfuye muri Kamena 2024. Mu Gushyingo 2024 DEMIAP yataye muri yombi Lieutenant General Sitenda Shabani wabaye umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva muri 2003 kugeza muri 2009. uyu musirikare yapfire muri gereza ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 6 2025. Wondo yavuze ko ubwo Lieutenant General Sitenda yari afungiwe muri gereza ya Ndoro bahuye baraganira. Ahamya ko uyu musirikare wari ufite imyaka 82 y'amavuko yazize kubura imiti yashoboraga kumukiza uburwayi yari afite. Ibiro ni ibyemejwe ndetse binatangazwa n'uyu mugabo ukomeye mu bijyanye n'ubusesenguzi bwa gisirikare ndetse n'umutekano. Dukomeje n'amakuru yacu, reka tuje mu makuru ari kuvuga ku gisirikare cy'u Rwanda, aho ku munsi w'ejo kuwa 3 nibwo ingabo zishinzwe kubungabunga amahoro z'umuryango wa Rwanda BT/ON mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Centrafrica MINUSCA zahawe imidari y'ishimwe kubera ibikorwa by'indashyikirwa mu mezi 11 ashize zikoze. Ibirori byo gutanga imidari byabereye ku kigo cy'ahitwa Rwanga BT cya Mpoko ihitwa Bangi
Bangui muri Central Africa. Mu gihe cyo koherezwa kwabo, iryo tsinda ryagize uruhare runini mu kurinda abasivili, kurinda perezida wa Central Africa n'umuryango we, kurinda abayobozi bo ku rwego rwo hejuru ba MINUSCA no gutanga umutekano ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bangui. Umuhango wo gutanga imidari y'umuryango w'abibumbye wari uyobowe n'umuyobozi w'ingabo za MINUSCA Lieutenant General Himref Nyone, washimye ingabo z'u Rwanda kubera ubuhanga bwazo, imyitwarire yabo ndetse n'ubwitange mu bikorwa byo kubungabunga amahoro atari muri Repubulika ya Central Africa ahubwo no ku isi yose. Yagize ati, mu izina rya MINUSCA ndashaka gushimira byimazeyo Rwabati/Wani kubw'imirimo mukora kandi mukaba mwihuta mu gutabara. Mwagaragaje buri igihe imitekerereze myiza muri aya mezi 11. Ndashaka kandi gushimira byimazeyo mbinyujije kuri ambasade y'u Rwanda uri hano, Repubulika y'u Rwanda, ku nkunga idahwema gutanga itari kuri MINUSCA gusa ahubwo ku mikorere yose y'umuryango w'abibumbye. Inkunga y'u Rwanda mu butumwa bwo kubungabunga amahoro n'iby'agaciro. Umuyobozi mukuru wa Rwabata Lieutenant Colonel Alphonse Kigenza yashimye ubuyobozi inkunga bahawe n'abafatanyabikorwa batandukanye, anashimira ubwitange n'ubudahangarwa bw'abagabo n'abagore ayoboye. Uyu muhango witabiriwe n'abanyacyubahiro benshi barimo Olivier Kayumba, ambasaderi w'u Rwanda muri Repubulika ya Central Africa, Major General Fred Shakama, umugaba mukuru wungirije w'ingabo za Central Africa, abayobozi bakuru muri Loni hamwe n'abanyarwanda batuye muri Central Africa. Bose bakaba barashimye bikomeye izi ngabo ku kazi gakomeye zakoze. Reka twerekeze mu makungu turebe amakuru akomeye ari kuvugwayo. Inkuru igezweho nuko abaturage b'i Nairobi mu murwa mukuru wa Kenya bongeye kwirara mu mihanda mu myigaragambyo yitabiriwe ku rwego rwo hejuru, aho bari kwibuka abagenzi babo bishwe mu myigaragambyo yabaye umwaka ushize, ndetse ntibishimiye uburyo ubuzima bukomeje gwenda, ari nako amahirwe y'iterambere ku rubyiruko arushaho kuyoyoka nk'uko babivuga. Mu gitondo cyo kuwa gatatu, abaturage 1000 babyukiye mu mihanda mu rwego rwo kwibuka umwaka ushize abarenga 60 bishwe. Icyo gihe bari mu myigaragambyo yo kurandura no kwamagana umushinga w'itegeko wari ugamije kongera imisoro mu gihugu. Abaturage bavuze ko uwo mushinga ugamije gutuma ubuzima buhenda, bityo bajya mu mihanda barawamagana. Icyo gihe ari ku inteko nshingamategeko yatoye iwemeza ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa gatandatu. Mu myigaragambyo yabaye icyo gihe, abaturage binjiye mu nteko nshingamategeko batwika umuryango waho, ndetse batuma abadepite bahunga mbere y'uko inzego z'umutekano zihagoboka. Byaje kurangira perezida w'icyo gihugu Dr William Ruto ahagaritse uwo mushinga w'itegeko. Gusa abaturage bakomeza gusaba ko abagize uruhare mu rupfu rw'abigaragambye bagomba kubiryozwa, uretse ko bitigeze bikorwa ku kigero abaturage bifuza. Abasabaga ko kandi abafunzwe n'abashimuswe barekurwa. Ingingo polisi ya Kenya yakunze gutera utwatsi, kavuga ko nta baturage yishe ndetse nta nabo yigeze ishimuta. Mbere y'uko imyigaragambyo iba, hari kuba indi myigaragambyo yabaye mu cyumweru gishize yamagana ubugizi bwa nabi bukorwa na polisi. Imyigaragambyo yafashe umurego nyuma y'urupfu rwa Albert Ojwang wapfiriye aho yafungiwe na polisi. Ibi byatumye abaturage bamagana ubwo bugizi bwa nabi. Gusa mu gihe bari muri iyo myigaragambyo, polisi n'ubundi yakoresheje imbaraga z'umurengera mu guhangana nabo. Bivugwa ko hari abandi bantu bambaye imyenda ya gisivili ariko bitwaje intwaro barimo gukurikirana uburyo polisi ya Kenya ihangana n'abigaragambya. Kuwa kabiri, Perezida Ruto yari yatanze integuza aburira abashobora guhangana n'inzego z'umutekano ati, ntiwahangana na polisi, ntabwo wakoresha imbaraga uhangana na polisi uyituka cyangwa uyitera ubwoba. Iyo bikoze uba uri gushyira ibyago igihugu cyacu. Hamwe n'abaturage bagaragaye bahanganye n'inzego z'umutekano batakizera, bateye amabuye izi nzego z'umutekano. Abaturage bari bafite ibyapa byanditseho amagambo arimo Ruto agomba kugenda. Amakuru avuga ko abagera ku 10 bamaze kujyanwa kwa muganga nyuma yo kugira ibikomere byaturutse ku masasu barashwe. Polisi
yafunze imihanda myinshi y'i Nairobi irimo ijya ku nteko ishingamategeko, ijya mu gace gakorerwamo ubucuruzi n'izindi gahunda z'ingenzi. Guverinoma ya Kenya kandi yabujije ibinyamakuru birimo radio na televiziyo kugaragaza amashusho yerekana uko iyi myigaragambyo iri kugenda. Ibyo bamwe bavuga ko bitandukanye n'iki tegeko nshinga ry'iki gihugu rivuga. Ni nuko dusoje amakuru yacu yaragezweho ku mugoroba wo kuri uyu umunsi wa kane w'indwi ku igenekerezo 26 Ruheshi umwaka wa 2025. Fyonda sabone dukomeze kubana muri aya makuru akomeye abarebana na politike, umutekano, ububanyi n'abakungu, ubuzima bwa munsi bwa bene gihugu. Astra Vistra.